باش خوندکارین هجا خوندکارین پولا یازدان سلاو ورج بو جارك ديم پشبری ونه ده وانه کنوده جه وانه برنامه دبستانا مالی شوه هیچ ام ده بشه دویمین دنه بشه نادران دوانه یا بوری ده ما ناو چاواتین دا بشکرین جلا روشان و مناسکر کو روشاوانی خورو هیه روشکوانی هرکان دی هیه روشکوانی داچکی هیه هر وها هر روشک جوانا به مینا کان مشیرو بکرن نها هین ام دوی بشیدنه بشه کو چاوا نادر گوری چیبونا خواه تین دا بشکرن یعنی چیبونا ناوان بنگه وان اب ناوانا گلو چاوا تین پیدا کرن چاوا چه دبن ایرو رو دوی وانه ده امی به هفره پار ببکن نافدر شوه بله وانده بون وانه بوری ده سالن بوری ده کو بقطانده که آنجی بیوک کوچاوا دبن دو جوره بیوکن کشانی هبون و بیوکن پیساز هبون بیوکن کشانی او بیوکن کو ناوان و دبون و تبادور الواته آوان ند کرن بیوکن پیساز هبون او بیوکانا واته بیوه دگهراندن او دکرن واته کدیده سربی اساسی هانی امیناس بکن کوچاوا باندورا بیوکا لسر بیوه هی کوچاوا جروشاوی خروبونه و درباسی روشک دیتر دکه هر وها جار جار دو پیو جی دگین هفدو به هفدور هفدودانی دبن هفگرتنه که چید کن واته که دنجی ددن سربی اساسی هانی پیو زمان کردی ده جبر کو زمان کردی زمانی که هفگریدای الگوری چیبون آخوه شخوه اب دابشکرنا هانه وی هبه یعنی نجوان زمان یکیتاییه اگر زمان یکیتایی باش خواه تمه بستا مبه وانه تنبو و دابشکرنی تنبو لی بنگه هاوی زمانی هانه الگوری چیبون آخوه زمانی که هفگریدایه سروی اساسی هانه پیوند زمانی مده تین دابشکرن الگوری چیبون آخوه جار جار خروتین جار جار نخروتین بیمک ده زمانی کردی ده پی بالگوری چیبون آخوه دبن دو بش خورو و نخور ده زمانی کردی ده ناف بالگوری چیبون آخوه دبن دو بش یک خرو دو نخو ناوین خرو چنه؟ ناوین خرو او ناوین کتب بیوکین پیفساز نگرتن او پیوکین کو باندور الواته یا پیوید کن وجواته که تخن واته که دیتر ده ناگرن دبه کو پیوکین کشانی بگره دبرده او پیوکین کشانی باندور الواته ناکن سروی اساسی هانه یعنی چیبونا ناگهرینن ناوین خرو او ناوین کتب پیوکین کشانی نگرتنه دروشا خویا کوکه دنه بتنا سری خوانه هگر دو وان پرچه بکه جی وی واته یا خواه جی دست بده ناوین خورو او ناوین که جهیمانه که تنه پیکتین جهیمانه که تنه پیکتین او تو بیوکین پیفساز ناگرن آنگو دروشا خویا خورو دنه دروشا خویا کوکه دنه ببوریم
و اگر بین کردکرین و واتیا خوش دست و واتیا خوش جدست بدم باش خوندکاری هجاد ناوین خورو دیمک دیسام دوباره بگن چنه او ناوین که جهیمانه که تنه پکتی یعنی تو پیوک نگرتنه یک هیمان تنه یه تو پیوک انده نگرتنه تو پیوندجی پیره هفدودانی نبونه بتنا سری خونه تو هیمانه دتنه یک هیمان تنه یه و وقت ما قلت پیوک پیفساز نگرتنه آنگو دروش اخویا کوکی دنه وکه کوکا پیوینه وکه کوکا ناون و اگر بین کردکرین واتیا خواه جدست دلمیناک هم ببیجن خاک آب هم بیجن چیا کور و هر وکیدن یعنی ناوین خورونه تنا سری خونه تو پیوک نگرد نها ناوین نخورو اگر ما ناوین خورو ناس کرن یکسر فهم کردن ناوی نخورو یکسر ما حسام به ناوی نخورو چنه اوجی چاواتینه داوش کردن ناوین نخورو اوجی دبن سیبش یک ناوین پیکاتی دو ناوین هبدودانی و ناوین کمپلکس ناوین خورو دنابا خوده دبن سیبش ناوین پیکاتی ناوین هودودانی و ناوین کمپلکس امی وان هر سی بشانجی ناس بکن به میناک بشیرو بکن ناوی پیکاتی گلو چنه او ناوین جده هیمانا پیکتین هیمانک جی پیوا خرویه ناوی خرویه و هیمان دیتر پیوکا پیفسازه یعنی دبکو او پیوک لپیشی بیوک پیشگر دبکو لداوی بی امجد این پاشگر و دبکو دنابا بیجه جی بیوک ناوگر دیمک ناوی پیکاتی او ناوین جه ده هیمانان پیکتی یک جه پیوا یان جنابی خرویه و یا دیتر پیوکا پیکسازه پیوکا پیو سازه شخو اگر بی کرد کرن واتیا خوش دست ناده یعنی دیسا پیوک دمینه پیوک و پیوا خروجی دمینه خورو میناک ابی بیجن ناوی پیکاتی وک ابی بیجن میناک گلستان ابی بیجن سردار ویژن دریوان ها بیرنگی هانه میناک پرن تم و بالا ولچی به لب ناو وک نابی خورو و هیمانا ددوا هیمانا آ پیوکی گرک دبرد ام شاش نبن و ام ناس بکن پیوک کی جانه و نابی خورو کی جانه دبرد لیکولین پر لازمن بر پیو پرن پیو کردی پرن هر وها پیوکین پیفساز جی پرن یعنی توان پیوک پیفساز بتواهی ناس نه که جار جار بلکی تی پیوک پیکاتی وک خرو بحسبین تی بی قیج دری وی پیویه نا پیوک ما پرن دبی وانه ده یعنی امنی کارن توابین زمان بلکی زیتری صد پیوکی هنه هن لپیشیتین تایبت هن لپاشیتین تایبت بلکی دوانه ین بده ام بهتر شروع بکن به هر یک
çavatê û çi rolê dilîze û çi watê ava dike. Heger me wana teva karibin em nas bikin, yekser em ê navê xwe pêkhatî ji hev derxînin. Gelek jê mesela wek mînak di navê serdar de wê şaş bibin bêje wa ser jî bi wateyî û dar jî bi wateyî. Vê em yanî wexta ku em pêvekê xwe nas bikin wek me got mê nekevin wan şaşa dê deman dibêjin dar ne bûye wateya darê. Yani wexta bûye wateya darê baş xwe wek navekî hevdûdanî bihata hesî. Lê dar divir de wek rola paşgirek elîzî. Peyva Gulistan heger ew stan wê wateya xwe bingehîn mabaya berê bi wateya welat ji xwe wê navekî hevedûdanî baye. Lê îro ro evê peyva hanê wateya xwe ji dest da wekû paşgirekê tê hesî. Ji ber ku pir nayê bikaranîn wekû wateya welatekî îro ro bûyê wek pêvekekê. Lê di demên berê de bi wateya welat dihat. Ziman jî wek me got tişkî zindiyê guhêrbar e nûjen dibe peyvên lê zêde dibin peyvên jêra dibin car car guhertinin tê çê dibin ji ber vê yekê mecbûr mere li gor pêşketina ziman û guherîna ku pêr çê dibe rêzimaniya wî jî car car xwe diguherîne. Ser vî esasê hanî peyva Gulistan bê Kurdistan bê çi peyvên ku bi Stanê bore derbas bûn nas bikin ne peyveke hevedûdanî ye peyveke pêkhatî ye. Peyvên hevedûdanî berî em herin peyvê hevedûdanî peyvê pêkhatî çawa dabeş dibin ew jî li gorî çêbûna xwe çawa dabeş dibin. Peyvê pêkhatî di nava xwe de dibin dibeş peyvê pêkhatî di nava xwe de dibin dibeş car car ji nav û pêvekê pêk tê û navekî pêkhatî dime car car ji lêker û pêvekê pêk tê û navekî pêkhatî dime. Jê nav û yek ji nav û pêvekê di do ji lêker û pêvekê. Ji nav û pêvekê ji lêker û pêvekê yanî bi giştî navekî pêkhatî didime lê di hindirê xwe de ew peyva xwerû li tena serê xwe nave û ya dîtir ew peyva xwerû bi tena serê xwe lêker e. Lê piştî ku pêvek digihê dibe nav. Mînak li ser nav û pêvekê em bibêjin nav û pêvek wek dibêje binkiras. Yan jî serçav, guhar. Ha vî rengê hanê di bala xwe dê kanî pêvek bin. Bin erê wek bi wateyê lê divir di rola pêvekê lîstî. Yanî ew wateya xwe ya bingehîn ji dest daye tenê wek pêvekekê pê vebûye bi peyvê vebûye ji bo ji me re wateyeke nû pêk bîne. Peyva bi wate ya xwerû kiras e bin kiras giyayê navekî pêkhatî dame. Ser çav. Ser wek pêvek ew jî divir de tê hesêb û çav peyva xwerû ye giya hevdû bûn navekî pêkhatî. Guhar guh û ar. Ar wek pêveka peyvsaz giyayê bi hevdû re bûn çi bûn navekî pêkhatî. Lê di hindirê wê de ev navaya bi giştî çi pêkhatî ye ji pêvekê û ji navê xwerû. Wek me got dibe ku ew pêvek li pêşî bê dibe ku li paşî bê. Lê her pêvek dimîne pêvek bê wate ye tenê ji me re wateyeke nû pêk tîne. Navên pêkhatî ê ku ji lêker û pêvekê pêk tê car car navên pêkhatî ji lêker û pêvekê pêk wek em bibêjin xwendin. Xwendin. Dema bibêjin xwend lêkereke be xwend di dema borî de filan kes xwend şagirt xwend şagirtan xwendin in jî wek pêveka jêderî. Pêveka jêderî em bibêjin birîn. Birîn ew îna jêderî digihê
واتیا برینه تناس کرد یعنی تمی پیوک او پیوک آجیدرین پیو دبه و لیکر دمینه لیکر و پیوک آجیدرین چی ددن ما ناوکی خورو ناوکی پیکاتی دن مگم بیجن خواندنا روزنامه آن بسوده خوردنا پرتوکان بسوده دان امی بیجن دان و دن آبا مروبا ده پیکتی آن بیرنگی هانی دان جدا و ناجی داری باش خونده کاری جدا دیمک ما حیانا چی ناسکر ناسکر ناوی ما گرد زمانی کردی ده گوری چی بونا خود بن دجوره خورو نخورو و این نخروجی دنابا خود دبن سیبش پیکاتی هودودانی کمپلکس این پیکاتی مناس کرن به چاوا جه پیوکه که پیساز و ناوکی خورو پیکتین نها امی هرن ناوین هودودانی ناوی هودودانی چنه او چاوا چی دبن هرتم ناوی خورو ناس بکن و بالدار بن به چپی و بویه چلی زیده بویه چپی را هفدودانی بویه جی پیر پیکاته نگنه شکریه ناوی هفدودانی او ناوین جده هیمانان پیکتین یان زیده تر او ناوین جده هیمانین بواته و زیده تر پیکتین دنابین پیکاتی ده مگو ناوی خرویه و پیوک پیفساز دیگه یعنی پیوک بیواتهی تنی او ناوی خرو بواتهی لی دنابی هفدو دانی ده جده ناوان یان جی بیتر دبه کو بگه هفدو هر یک واتاوی جر دمینه دما کده وان دابش بگه هر یک واتاوی جر دمینه لی به هفره واتهی که نه دیدن و دبه ناوکی هفدو دانی ترکیب هفگرتن اب ناوی هفدو دانی جی دنابا خود به سه آوایان تینه دابش کرن یک جه ناوین جناف و ناف بکتی یعنی ناوک دیگه جناوکی دیسا که ناوکی هفدودانی دیدمه ناوین که جناف و ناوکی بکتین ناوه دیگه جناوکی دن ناوکی هفدودانی دیدمه مینا که ببیجن سر ایش سر ایش سر بواتهی و ایشی بواتهی لی به هفدوره بونه پیوک بونه ناوکی چاوا هفدودانیه چی ماجبرگ سر جی بواتهی ایشی بواتهی ام بیجن تونپیر تون بواتهی پیر بواتهی هر دو گیان هفدو ناوکی هفدودانی دانمه جار جار ناوی هفدودانی جلیکر و ناوا پکتی ناوین که جلیکر و ناو پکتی لیکرکی خرویه و ناوکی خرویه گیان هفدو به هفدو رو بونچه دبن لیکرکی ناجی ناوکی هفدودانی میناک روجدا دورده روج ناوه دا لیکره لی دما کو گیان هفدو به هفدو رو بونچه بو ناوکی هفدودانی امی بیجن چی دن روجدا دم ناوه هات لیکر بیرنگی هانی بشک جی ناوه بشک جی لیکره دیگه هفدو به هفدو را چی دیدمه ناوه کی هفدو دانی جار جار ناوین هفدو دانی جناو و هواناف بکتین ناوین هفدودانی جناف این
جناف و جناف و هواناف و هواناف دیگه این هفدو بمره چی دیدن ناوه کی هفدو و کن ببیجن سورگل دورد سور هواناف گل ناوه گیهان هفدو بمره چی بو ناوه کی هفدو دانیه ببیجن دلگش دلگش باشه اف ناوی هفدودانی دی بنگاه خود ام ناس بکن به چاوا چیه دبن یعنی بنگاه هاوی دو پیون لی به هفت نویساندن دما کو توانجهه بکه بقطاندک دی مسئله ده هی وکن ببیجن دلیگش یعنی جی گلا سور لی او بقطاندک جهولی را دبه و گرنگ هانه هفدودانی دبن پی وقتنی لی دی بنگاه خود تمیت بالا خود دی وقتاندک هی دلی گش گلا سور سری بیش تبنا پیری آبیرنگی هانه تمی وقتاندک هی تبخوازه ناوه که هفدودانی چکه تیوی وقتاندک جورتا هر دو پیوا راهجه و تی هر دو پیوا بگینه هفدو بیرنگی هانه پیوین هفدودانی و ابتره چیه ببین ما جمره چه پیوین کمپلکس و می بشه ناوان و چیبو ناوان بداوین پیوین کمپلکس جده همان یعنی سه همان پیکتید برده. دبنگاه خود ناوین هفدودانی نه و پیوکه که پیفساز جلوان زیده دبیج بروی که دبیجن چه ناوین کمپلکس. جه سه همان او پیوین که جه سه همان پیکتین دو پیوین خورو و پیوکه که پیفساز پیوکه که پیفساز مینا کم ببیجن جواک ناسی جواک ناسی ورد جواک بواتیه پیوکه خروی تناسری خوی ناس جی پیوکه خروی تناسری خوی یعنی ازرای جموی پاشگیرا ای پیوکه هفدودانی بمرد بینه لی پیوک جی لی زیده بو دورد ابنی چاوا بحسبینن گلو هفدودانیه جی پیکار نه حردونه دی ساده مینه جوان جوره پیوین یا جنابین نخورو لی وکه چه وکه ناوکی کمپلکس دی حسب چه ناوی هفدودانی گودی کو پیوکه که پیساز وان زیده بو و ببه ناوکی کمپلکس خود کار هجام پرسی خوشی چاره سر بکن جبو کو ام وی بشه دویمین بشه نادیران بداوی بکن پرسامه یا یکمی دبی ناوین کو پیوکا پیفساز گرتن ام جوان را دبیجن ناوین پیک هاتی لگوری وی راوی کی جان و بجیر کا لجیر ناوی پیک هاتیه امی وان و بجیر کان بنویسن او می ناس بکن به کی جان جوان پیک هاتی دار دو آف هوا نان او چیایی دما کو بخوازنا به پیکاتی ناس بگیر مگو گرک ام چی لپیوکی بگرن پیوا خروک جانو پیوکی جانه یکسر امیناس بن گلو پیوا ما خرویه یان پیکاتیه و دما کو خروب جی از وی کرد بکن وی واتای خوش دست بده گه پیکاتی به واتای خوش دست ناده سروی اساسی هانی دار از کرد بکن واتای چو آب هر وها وسایه هوا خرویه نان خرویه چیایی از کارم به پیوهانی و به دابش بکم جدیدش داشت چما چیا واتیا چیا دمینه چیا او پاشگیرا ای تنه وایاجی وقت نابر و گریگو کتی نابر آواده جبو دو
تیپی دنگدر نگین هفدو دیمک پیوک آمنی پیفساز اوه ایوا خورو چیایه دیمک برسوا کو ام دخوازن چیاییه چیایی جناب وان بجر کن پیوک پیکات یه جبر جه نابکی خو پیوک پیفساز پیکاتی دیمین جوتیار بر خدانه که به همپال همبری دجمن کرد ev mînakê wan biborînin pir zibêşçî dibê kî jan vebijêr ka li jêr de navê katî yê ku ji nav û pêveka peyvsaz çê bûye. Pirs ew e kî jan vebijêr ka li jêr navê pêkhatî yê ji nav û pêveka peyvsaz. Mê bala me lê bi timî kî jan nav e û kî jan pêveka peyvsaz e. Mînakê cotiyar berxwedaneke bê hempal hemberî dijmin kir di do sorgul diçe bêriyê sisê qamşlo bajarekî rojavaye çar dilgeş hêjaye rûkin rû bikene vir de em ê nava bigerin û navê kuşmet xwazin em ê derxînin. Rûkin rû bikene ji xwe rûkin navekî hevdûdaniyê ji rûwê bikin pêk hatiye. Dilgeş divir de navê ku me dilgeş hêjaye dilgeş ew jî navekî hevdûdaniyê ji nav û hevalnav pêk hatiye. Qamişlo bajarekî rojavayê Qamişlo jî ew jî navekî xwerû ye. Bajar jî navekî xwerû ye. Sorgul navekî hevdûdaniyê ji nav û hevanavê pêk hatiye. Demek bersiva em dixwazin bi ku de yî di vebijêrka yekemî de cotiyar. Cot navê yar pêveka peyvsaz yemîn vebijêrka yekeme ew cotiyar. Cotiyar peyveke pêk hatiye ji nav û pêveka peyvsaz yar. Sisê di kîjan vebijêrka li jêr de navê hevdûdaniyê ji nav û lêkerê pêk hatiye. Tiştê ku me dixwazin em nas bikin navê hevdûdaniyê ji nav û lêkerê. Vebijêrkê me çi ne? Gulistan di do Goristan Cegerxwîn Canda û Gamasî. Tiştê ji me dixwazin navê hevdûdaniyê ji lêker û ji lêker û nav pêk hatiye. Gulistan navekî çawa ye pêk hatiye. Navekî pêk hatiye wek me got ji gul û stanê pêk hatiye. Goristan her wiha ye Goristan. Cegerxwîn navekî hevdûdaniyê ji du navan ji ceger û xwîn. Gamasî ew jî navekî hevdûdaniyê ji du navan demek bersiva ku em lê digerin kî jan e Canda can nav e û da jî lêker e. Demek navê hevdûdaniyê ku em dixwazin jî pirsa dawî jî ev bû kîjan peyva kompleksê vebijêrkê me ev in balkişandin bejin bilind nûçegihanî hilweşandin û şaristan. Em ê bala xwe bidin van peyvan gelo çawa çêbûne bal kişandin. Peyveke hevdûdaniyê ji nav û lêkerê pêk hatiye. Bejin bilind ew jî navekî hevdûdaniyê ji nav û hevalnavê. Hilweşandin navekî pêk hatiye ji hil wekû pêşgir û weşandin wekû lêker. Şahristan ew jî navekî pêk hatiye ji şar û stanê. Demek bersiva ku em lê digerin kî jan e nûçegihanî. Nûçe peyveke xwerû ye, gihan ew jî peyveke xwerû ye û paşgira î pêveka peyvsaz î sê tişt sê hêmangiyan hevdû demek çi bi mertû navekî kompleks çêbû. Li vir xwendekarê hêjan digên dawiya waneya xwe digên dawiya beşê duyemîn jî navdêr bigiştî. Navdêr çi ne? Çawa tên dabeşkirin, bi çi rola dibin di hevokê de, di çi rewşan de derbas dibin û çawa çê dibin li gorî çêbûna xwe jî çawa tên dabeşkirin. Ev beşeya bi dawî bû û xeleka me jî bi dawî bû. Heya xelekeke dîtir bimînin xweşiyê de gelek spas.